Molweni, nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Siyazi ukuthi izolo-ke kubonakale-ke laphana-ke umdlali-ke webhola laphana ubernad ephuka kabuhlungu-ke laphana-ke izolo emdlalweni webhola lakwanobhutshuzwayo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kodwa-ke laphana-ke sekungene-ke imibiko ukuthi-ke uyalulama-ke laphana wey'ngane zakwethu, ngoba sibonile-ke laphana ukuthi-ke ulimele kabuhlungu-ke laphana ngenkathi-ke bedlalisana kabi-ke noSibusiso Zouma-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba-ke, ngoba sesiy'bonile ney'thomba-ke ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke iyalulama-ke le nsizwa, yize kube yinto enyantisa igazi ngenkathi elimala emdlalweni wayizolo. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane lapha kwi-comment section yezwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucindezela subscribe, ucindezela nebhele ukuze uzohlezi usithola njalo la kwi-channel.